Kepsen baran kyahtibet, onoluyan baran uraybat, ustar uhun tüünü uran tılınan kılgatar. Xorobat kohonnoq kerebet kepsenneq, öröbet vastaq kere çor kualastaq olon kohuttar, utuyan olorbut uratılaq ulustara us aldan. Tohuttar tımlıttan, öngürük kuyastan tollon turbakka, at oğuz kölönen sılcan, kiyennelemen saha sirin öre tаңнары sığyan, kastı dökün öröbek kolon kolabut olon kohuttar, behigi ulusputugar ağayağa suaqtar. Nahar bötüküp, baçı bahılay, nara suaq, moçoqa suala olon kohut köstökün, uanna da atıttar. Sısırı suriyatçıların soyuhun çilene, Saha-Sirin suriyatçıların bastakı siyehin kıttılağa Dmitri Mikhailovich Gobarov barıta 5 olonqonu suruttar bıta. Billilах общественный деятель Алексей Федорович Бояров olonqohuttan suruybut, büdürüybet mülcü böğü olonqoto 1930 sıllıqqa tuspа kinigenen taqsan üs saha kutun sürün tuppudan. Филологическая наука кандидата, историк востоковед, Саха государственной университетин доцена Егор Сидоров тылбағынан bu олонқо нуччалы саңарда. Платон Алексеевич Оюнускай бихирябит олонқоғуta Николай Петрович Бурнашов Боодоғыз кыз тебіле олонқотун таланнақ тылбасчыт паят Степан Дьяконов сурыйбута 1993 сыллаққа бешәттеміде. Саңа үйаға үктенен баран Андрей Савич Борисов театрга саңа көрің бұғытынан олонқа театрын тәрейді. Кені тұрорбут кыз тебілиете Россия театральный критиктерин онна сурыналыстарын номинацияларғар көміс маска национальный театральный премияны ылла. Үтүйекен олонқоғыт жаралықтақ нахар алатыр ала тойгун олонқотун үс үйетін толору истен үйереммит Роман Алексеев bu olonqonu suruttaran kenağaskı çattırıgar üyelək keryehin qallar bıda. 2000 sıllıqqa Roman Petrovich Alekseyev süz sılın toluta uluska kenglik beletemide. Düpsünler alatır ala toygunu turur bıttıra. Gumanitarny Çinçer Institut uçuanaydara olonqoğut siyenlere aymaqtıra kıttığılaq terehinler bul bıttıra. Boroğunu olur but ulusatıgar Роман Алексеев атеңерілі біте, диетігер мемориальный доска сайылды біта. Сахаттан бастықы эпосовет, біллилях ученый фольклорист Иннокентий Васильевич Пухов олонқону эпическай айымны бұғытынан өретіге олығын анабыта. Кені ученый фольклорист бұғытынан саха олонқотын олыс кечелләқтік сығыннахан ұрып бұта чинчей біте. 2000 сыллаққа Иннокентий Васильевич Пухов süz сылыгаран Аллах научной практической конференциялар ытылыннылар. Онно Россия регионларыттан ученыйдар келен кыттыны ылбыттара. Улуска эме элбэх мероприятиялар тәрәһиннәхтик ытылы быттара. Таланнах ужордар бытын утумнан улуска фольклор ара жанрдаргар жарыктанар коллективтар ситихиләхтик үлелейлер. Кинилерттен олонқоғут, тойықсут, утуен өскәбіт нәхелегер, батағайға, ортос колаға, ырысы-пысыр өрәғаритін тойгуна, Вера Иннокентьевна Троева салаяр, кылығақ образцовай коллектива. Ыры кутта наяқы сирегер, Саха Республикатын культуратын тойгуна, Елизавета Егоровна Рожина салаяр, әрчімен образцовай коллектива, ордук айымнелақтық үлелейлер. Ağızlılar, haruk, manzaracılar, yotuyğuna tiyen, kelle kırızdan kıdırınlatta, Çetsi çetçilette, dörtü tügörüldü, tettürü çukurutta, çubuğu çöktü sana sarada çoğuran cengi toyubu toydam. Ahulağıttan, arağa siyera hatta, ağlatır ağlatırgın, toyan notara toyan, ubayıgınım, dalaman soruna, ganyarga tankturun, bayan aksinge suğalatırgeni, Folklorный коллективтар улуска ытылдар конкурстарга,
Мин олонқо дойдутун оғотобун республиканскай конкурска, республикаға улуска буалар семинардарга, научно-практическай конференцияларга ситихиляхтик кытталлар. Роман Алексеев бөға уала, Прокопий Соловьев намын, Сергей Васильев олонқолуруттан бұхатардан толороллар, репараттары суруяллар. Улус культуратын тәрілтелері түелбі олонқоғыттары үйретиге, материаллары қомуюга, кең арағаңа білехиннериге, үйететиге, қонноқтақты қылсан үлелеген әреллер. Саха Республикатын культуратын туйгуна Зоя Васильевна Мигалкина салаяр, Василий Андреевич Протодиаконов Кулантай атынан литературный музей комплекс коллектива улус олонқоғыттарын білехиннериге, тарғатыға, кең қабаннақ үлені ұтар. Саха Республикатын культуратын туйгуна Варвара Николаевна Окоемова директорда кин библиотека специалистара олонқоғыттар уанна Иннокентий Васильевич Пухов олонқоға библиографияларын оңырдылар. Бу уруккөт түгер атын улустарга кеңнік тарғаматақ, сығаналақ, уанна кескиллях үлі көріңі болар. Культура правленитінігінен информационный методической кин специалистара улус культуратын фольклорун, төрүт культуратын үйретиге, уанна үйететиге программа ылынан утумнақтық үлелейлер. Ақтығылары, видео, аудио материалдары, қартыскалары хомиялар, олонқоғыттар аймақтарын кытта сибәхи олықтулар. Буанда материала қаңырыгар, күз көмі, сүбе ама болар жоннор бұд, педагогической үле, сери ветерана, РСПСР үйрағаритін туйгуна Николай Данилович Бурсев, үле тыл ветерана, энтузиаст, фольклорист Иван Афанасьевич Охловкап, онна да атыттар болалар. Олонқоғыттар тойықсуттар аймақтара ақтылары, қартыскалары, ырылар тойықтар ұғылыбыт запистерін берелер. Кенелер истерігер мақталынан ақтабыт Гобаров Дмитрий Михайлович олонқоғыт митересиенин, педагогический үлі ветеранын Ксения Яковлевна Сыроватскаяны. Татаринов Семен Семенович кыгын үлі ветерана Марина Семеновна Пирожкованы. Наруа темчите отоғыт, олонқоғыт, Пестряков Афанасий Андреевич мандыс олын кыгын үлі тыл ветерана Александра Афанасьевна Слепсованы. Олонқоғыт алғысчыт Петр Савич Олесов күйіқ бөтікке кыгын үлі тыл ветерана Матрена Петровна Петухованы, сиенин үлі ветерана Клара Семеновна Канаилованы. Москвитин Николай Васильевич сиенин үлі тыл ветеранын Наталья Гаврилевна Данилованы. Гаврил Анисимович Ушнискай сиенин Бережнев Роман Яковлевығы. Тойықсу Дмитрий Иванович Никипоров кыгын Александра Дмитриевна Никипорованы, олун Яков Иванович Гоголевы, онтон да атыттары. Понда отдела 2 үз сыллаққа бастықы республиканскай көрі бұстапқаға сетихиляқты кыттыбыта. Республикаға базовай тәрілтенен білдерілі бітем. 2 сыллаққа улуска пондаға онна ихитиннерер білдерер үліға маңнайғы көрі бұстапқа тәрілі біте. Нәхілектер культураларын тәрілтелерін ихінен понда онна информационный үлі сектордарын специалистері кәлен кыттыбыттыра. Республикатағы народа имтін жете бегі базабытығыр семинар практикум ұппыта. Барыта 9 улустан информационный методический кин директордара онна понда отделын специалистері кәлен бегі үлі бітін кытта білсіхен, үйеренен опыт атастағын барбыттыра. Бұйыл 10 қотуғы улустар Гуарнай, Чурапчы, Сонтар улустарын специалистара көрін істен үйеренен бардылар. Иннокентий Васильевич Пухов төрөбіте сүйіз сылығыран Аллах жағалар черчелерінен олонқо бігерден кенеге бәсәттенен тағысты. Қомурынюкка үз тұс-тұспа кенегелер. Энтузиаст чинчиятчы Мария Сипсева кенегеті. Усалдан олонқоғыттарын, тойықсуттарын библиографическай ыйыннига, уанна саха уғылычулақ балкаларыға олонқону чинчиятчыте Иннокентий Васильевич Пухов үлелерін библиографията киддилер. Кенеге кырайы өретәтчілерге, саха сирен Сибир олықтақ народтарын фольклорын интерегергәтчілерге ананар. О, улу жаңсал олонқоғыттар, өр нүхер ытық кыржағастары, күрәңсей бүт төбелерігер, төхілөк төлін тыллары,
Töhөлөөх добун тоюктары түмен илже сылжалдарай. Түңетеллерей бар жонноругар түмен элбэх ол байдарыттан. Төрү төбүге муспут муударыхыттан билиңе диери миэхэ түлей бараан түүннерге түһүмэхтээх түүлбер кииреннер, тойон өһүө баһынан туойан чугдарытаннар, утуйар уубун уймуулар сүрбүн куппун сүпсүнүтеллер. Кинилер бейлере эре кистеммиттер буор иñэҕэ. Хохооннорун колуон хомуһуна, иэйилерин этиген илбиһэ, өлөр өлүүнү кыайаннар,